Celebra festa bot Natal, serani hotu, halo atividade, halo presépio e sirani uma no mos igreja. Atividade halo presépio ne, hanesang ação serani siranian, Odissímio Kosokoan Jesus. Idane atividade halo presépio e a paróquia Santo Antônio Motael Quintane. Responsável da atividade halo presépio ne, José Centro Pastoral São Miguel Arcanjo Surikmas. Rosério Salsinha Martins, lugar responsável da atividade ne, Baestel e a Igreja Motael Quintane dehan, lugar Sarani Católica desde Uluk, atu celebra festa Natal no Tinanfong, sempre prepara presépio e a igreja. Halo ito sa kabar buat dulu ke dia kalau di sini ya tina nanti makan ya mai itu seru kita cerita nih Roma Katolik ini kan este prinsip kita kita ngaku nomos saya dengan kita prepara tina mai kita harus prepara imos prepara ba nemos satu mai muri semua kepui. Nyadehan hanesan serani kreativo atau simulorong nebe kosokoan hit an mai precisa prepara mos an no prepara presépio nune nai nebe mai moris iha mondo bele horik na fating hosarani sira. Material nebe magsira usa halo presépio hanesang arvore natalnian ahewang natal estatua liurai nain tolu hobi biatan sira. Idani dudar sinal kosokoan moris iha fating nebe simples. Joanina Belo, STL News.